ni ayan aglalo no di pa'y unay nabayan punuan na ranyag ti aglaw-law kas kamaris jay bulalayaw panubok ti biyag inta sinarangit kibintat na irot di ta naginibet dumteng man na dawel a bagyo ayat tado adin tuwag mo do nga mapahitan nga awan kan den na nasugat tuy puso tapinanawan na nalamisan ti rabiin na ulimek agsublik ako man o ay ayatek ni Apo Dios tarabayen na ka silawan at panunot mo ti aming na problema numadanon tut aldaw malagipnak adda akamang paspasungan ken ka panubok ti biyag inta sinarangit kibintat na irot di ta naginibet dumteng man na dawel a bagyo ayat ta aduagin tuwag mo do nga mapahitan nga awan kang den nasugat tuy puso tapinanawan na nalamisan ti rabiin na ulimek agsublik ako man o ay ayatek ni Apo Dios tarabayen na ka silawan at panunot mo ti amin na problema lumadanon tut aldaw malagipnak adda akamang paspasungan ken ka agsubli ka dito